Nirmala Kenyam Kanasan content baler bakaling kanwar online TV channel. There are Tesla Canadian content lingwasame to con breaking news medung jeskalwach rigichi tok tiang rewi kanasir kataye chirenyal chabokoja renyal kirme yadit chikanyo ko bok tiang ka word ajan menen yen magwas me video me baja play bi ajeling madan inshallah niden content rewi kanasir gwase chikirme yadit kan je Uganda chika bokten akan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit kanwar online TV channel don jen changa nem goji gorjen o jender subscribe de notification bell der jetwan ko bitin kono lat korien bi kan chamala shubkeji miteke video inshallah rek en man ban lingwasa me koroya dan inshallah chik menen yena mo video gwada me ci janka ne Uganda ne ci kan wari nyokama bokan ka kanasar karenyal ka jan gwarun wanga me ka kor tandin payo kashan wari nyok ka bok ka cluster bomb chana jelin kela madan le rod gwadan bana kure nyok mu rai kon kitin kon lat kroden ejen ci to na ma ci ne nyok bok lakin gwada le mai kele ne ngoda bum ne men na ko jabo da ka rek kon dikur tele mai kele karebe de to bine te tengeje se bogo nyok ke bokrew ke jende sema to mi bogo bogo ne se nyok use ana arem ne de ana goje goy shikame shalingo ala kirma yadit chikon right ngwan chan kala long kata dan na nagan ware kaja la tactic dan use kene kume Uganda aw bukan wari bikan kenak ka bukan wari bikan ka joire wecha ka so Sudan agenda na tiketen dundo ngada jagwan go korame shi ka kon wari korodan bibede bijeko bu we so Sudan ke li bejek ko na me mishaling winmon ka nyok en kirm yadit meler na makaja ko target ni Nasir changa jeno chabok ko bada ko bo ko lobok ni ramkel kaspele mayo nyok boka longoshuk gwadan ten wertekten ala gwadan te vulnerable tekten che gwadan the children ten jen gwadan ko target no chikare cheke turbile boka na gwad mi ka ko bo turbil mutana garede no diwe shajeling pan ka changdar ka changa wel badak an wala changa wel bangwan ka payde kron kin dangro de dich ko lo boka jen gwarun wanga ma ka kor tantin paywa kon wardial man pen kono de konte ka madongo kon tama tekne tite kel ka jan kire kun wala naga en kaneden kontin te kaspele mayo kanede kontin te kaswa ni de konte ka soma te ni nuar shi wolen dakpin gwana dial bad jang chi o ka kel jang shungen kel ka kirma yadit ka tan waran kontin nyer ka dakriyang ma charte kel ka kirma yadit kaneden kontin ku nuare la nak antama ala dorcha jojo gwano kan kunyeni kan kaspele mayo ke nyeni kan geje jan bor no shajeli ngore de kore tuok che dunga spele mayo na kan nore michol kan nore no je wai ami la spele mayo che wai ami spele mayo ke dini ke kum chet ke dun kirme yadit dinu spele mayo ka jan gwasam mentre wiki jubander dagreng machar che kan lo talambe longa lan che men changach ko shanga ni ne kontin la kwara espele mayo ka tijenen tam ka kwa target ko kanware so for once the enemy the pelano and taka bona me ki taka part me ko eventually it gonna happen to you ka gwad beben bo shanga jen go dong ship support ni part ko ken along at the January jin target so go rejeno de na dividend der tichunga ala naga na ya kanasir kirme yadi try gujeno na me ebawo and notice ke baje parwej ngaya je gwanu ajen tungwa na wudin ka wonyam she me chala je ka kor gwasan weno me shiwa nuari shiga longot ka men tega ninan tama jejen bor ke hale shiga ker ngai kan do budan de koren ganga je ngai kan do budan dong de kan mi tegre mu shiban ka de kan gatin de kan gang kon nuar ngai kon la karina top so nuar yala ko keno content chichung kan nuar content dawich ngala jeno tam dun is coming and you maka yen served and keno where teeth and it is served in a teak western world neither know your time is gonna come right now you can laugh did talk did dol me riga dan to kanasir but to ka ji gwadan ben
kir me yadi cha targane je Nasir Korodian okay it koi kane iti chinyin ke kuma la ena ramu manuer a threat ka kuma kir me yadi last fele maji to kon kwar did long to their right ka correct but chicken right ne de kon right tamaka jang mission ugu yen jang all jang politician kene kon kon target nuare they are keeping quiet kwart did tetala malat kene changaran che jore che jelep nakana ka atomic bomb challenge gwado menen go use kana atomic bomb na mom wang ne duel chicken area ando yigan wang rai we kanasir ko chiga ban ka werba atinanin ko la gwarun wang ko tam ngode pin ko la run wang bako wan to ka fuka so kan pin kana ne yes chi cheng ngoda kana ne ben botama ko ngai kono la cheng la le ke ta bakel mo ka ta baro ki ka ta baro ka run wang but win the alten koken tinten na te gaten tam ka jan gwazme chi jana chang dar ke cha run wang and of course tangon ni la pin la ba ka ta ngwan pin ba ka ta die no ka ne te koken dong wona waren ka mbe ka ne koken te upin jen won jen ka mabaka but ka afrika antama pin bang ne jan man tuok man bianga yene to kon la nuere kor she tung tuok orede tele korea jor nuere kana targare ka so Sudan tele dodo dien mulat ga dodo dien mudong de maten antama da ji Equatoria ka western Equatoria ki western Bargazal jen gwa dan dong de liquid and no dong de kana target so mela information jena kirma yadit naga nuere ka kuya spela mayo okay naka quest fel mayo mugui kon target kelio ano gwada mo mugui kan no test fel mayo ten la kana target but dal ka kas fel mayo ko denye ni kan kas fel mayo ajen mi main concern dien ke jejen bor ko gui kan no mu kan as fel mayo mu kan attack as fel mayo te ke besni ken but bunware bi retaliate ko naka che manaken then ko target in obukan all the powerful people can were we can get target by any mean men were mede kan e kentin tim bom let's say it need walat kan look at young Machar don't look and Taban don't look and Simon Gadwe dwell look and Werol Nyang look and native cocaine dire we ka South Sudan ko can take a different political activity into let can so chikari nok but in the end of the day can were mishara machaja na gwa chara mina gwa ring machara kwa negba what will happen ban werin ba nyo na all the powerful ka kuma men te ka Sudan ban werin din kan ba kalin ba kan kan dial so what will become of us we can useless tribe we can tell mal reidan ba kon yong so again menana gor tanada ko tanada kanong iko taka position tama I'm feeling comfortable iko cha kwan so I'm representing nuar shejen titen gwado ko ngai kana they fear others ke jenti agene ne ko ken ba jikulu use la tool ko bunwar bikanak so that is what is happening ka jang they use you jen use can come Uganda mo chicken dear go de Uganda de liu ko Uganda ngai kana dong the terminator but anybody can believe so an ran lonya te ramla terminator ji Uganda chika terminator jang chika terminator kon terminator an ran lonyriamde so ko kujuma mugui kanan odong we can use the class bom lo nakana chance gonna come one day and then they will also bleed yanta dandeten so menen yana me jere dana pay to ko jenu run wanga me kanasar chika nyoko bok chika men chali ngwaz men go chika ne bok nyok ka jarun wanga me biaten kon ten lat ko rin biaga ngach so chana nyameling ejen chitwo na ma che ne nyoko bok lakin gwa tala mashkele ngoda bum nei men no ko jabo da ka rek kon dikur tala mashkele kare be de to binai te ten ngeje e bogo nyok ke boko rew ke jende sema atomic bomb bogo nei che yeah atomic bomb me missile me cha loku mon kelio but youth ka ja against nuer people antama o can international community ngoda kan respond changman she can condemn ngode ko ngai je actually no and South Sudan peace a fragile ke chi mal me dong de ten le mal me go keno bije go already shirka men tam me shikir chaje to gane menetin tena ko e bika right kan Dr. Machar ko de mal daraben so in fact nuer na ka kui Dr. Machar
mi yen gu yen pan ko kien SPLM I go kid gwang faction ma right ke Simon Gadwidwell tell a statement Michigan release right now ka ta dan kana ke je we do not know why anyok neden kontin te kwikir me yadit set ke Dr. Gai ko ka jongle man ka kwara pai kwanya temala governor me chang ngene chaja kwanga pedalong okay ko be nying serba ker be kalalet ka chaja ne ta chana wo bung ne wede kwana pursu ku jimi lo na kanore ka paya kwanya lo jala governor so kan wori ala konen kwanga this time ker me yadit kanete guje no be chara be kana lalet no tele chikan bu condemn chikan men condemn liya da liu kan liu ka ganor ngai kana tun kon me ramete ka gala to you will feel sad and wanka gat de la ganore kan ngeji ka ganore tatana shi bu condemn laling no to ikane tichi kum chikana lok kume kod kume she kod kume they are simple human being like us kayen human being so but time gonna come and then you realize all these things you have to con legend kanware so mutoge la need to la official kanware they don't care anymore so kon ya lo kon ko la nware ko ba fight ko kwidan of course ko do ba fight le dun kon a kep ken yam chiko de fight ko kwidun metal unity so gor kon unity bu nware content no go den wade ko won yam special gan nware kon de li ko kwin nware fa ter kan kor mu ngoy kan ter kor mu jak so ngado jeno kirm yadi kuma de be fail karwada jang fanken che mala kon jang del kon ka baba no ken nyen ka kon batti ka jang del jang tandien che ne kon te ko wara fone te ga kordial tam rai kon kam ken kirm yadi kuda ne ideal kuda ka mana jang ken but target men dit ka kon ajan ku ja ko la jan mi che kon target jala jangul yamet ka jamo so ajan la advantage kaka mono mi ngaje no che jang de nyenye na be korbe jewe cha against Nuer people so that this one will unite them and jang di albugorin unite ko bikan ngaje no en mi je cha la de ne guardian jangana me be lunjo kaka so that is the only thing that kid is using and this power will go away sooner or later so jan dana to kono ban Nuer quicken Nuer we dun nyoga char nyok loy dun la yalar ke jemo kwaj ke je so anagan weren kono payda ko runne ti kene kono kunwer ko gana goro de tika mat battery chewal already she fail chicken dear ka la dan liu kon were ni o bien wor ne na ka kama gar ti en wanga ka kama so how will you feel chlo che de jek ban yo je mo den and just ram di long manan ji to kana se tiang wer han beta kamal